Okay, nyenda kwakira webare munonga kubayo ningushemera program age tugenda tuhanure kandi omwabazi yo gutwenda kuhanura omuryankorero rwitu runyankorero kiga runyoro toro. So nibanyita Vincent Mujurs omu studio munyine mu mjenyi twatunga omuchagwa mani twine haha omwami rw'amatungi ogu atwiro mbyo ekitongore kibakweta National Social Security Fund NSSF. Ekitongore kibisho nkikora kinaza kutushoboraho kuga kororaho National Social Security Fund NSSF. Ekitongore kiri kusavinga sente z'abantu abakwano bakora behandikise nk'abakozi haza bari kusavinga yo mbwenu ikimanise kintu cyangwa abo kuba umuntu twakurga mu rumogwe later aiza shanga ari akasenta kaboneka mu bicirwa mbwenu n'ikintu kikuru munonga konka aruho bunda bokushanga batakirumu konga mwe naba bakirumu boni kimanisa ki nikitongore ki n'ekitongore cya government kiroho mbiragiro but naira kwa natushobora aha kusavinga kwanyikundira ingashi ekibakweta voluntary saving haturoje shanga umuntu obundi otakiruma bwembere zensege konkanya no basafutana kujyo tumwe nyowe ncwire buri kwezi nyenda kubikanira icyo nacyo kiroho cyo bagita smart saving smart life. Now nziza ganira bingi nyenda kwakiriwe oyo no reba TV West mwabaziyogu aho ruhona kandi no kugira ngo twegiteho abukwe cyo kubasa kwega aha might be life saving kibasa kutambira amagara gawe bro byona nibanyita Vincent Mujurs sebo nakwakira wabare kubahanuya babare kwiza ku studio za TV West bandora musi abo kutureba TV West omwabaziyogu abari kutureba TV West aranga simwe kandi katekateke ngo izo bari abagenderaje kandi mwe bari no kutwakira program age ya tanuri. Yes twenda kuhanura. Yes. Amazina ndumwese gwa David Rwamatungi ninkorana n'ekitongore cya NSSF nka senior manager regional operations kandi in charge wa region ya Western hati tukushitamaha ekikuru munonga omutebekanso wa program omuramo gw'irizoba n'ebintu bishatu customer connect week okubika sente customer connect week. Yes nikimanyiso numukwatagana na ba customer banyu NSSF. Yes icyo twacegeka ekindi okubika nasho kusavinga oyekundire batakujemere abo kwa smart life yitweta smart life yo mwese smart life. Yes byaba bibiri. Yes icyakasha ekindi abakozi bakata bakawerwanaho bata ebitongore barukora byabtakubashashura. I think that is very key. That is key. Konga byona nibikuru. Yes. I think byona nibikuru. Ati tumwine hanuya kandi I know obukuguburu kumara omuryebi nagamba wizo sorte acagambaho na mnonge kwatena no kusavinga omukitongore cha NSSF. Nabo echo ko kubokuratirire noiza kuyambiwe n'ingano yambo ndija kwasira konka amerwiza no mancho ko kusavinga ni chikuru munonga. Omukuru w'amatungi hati nanyenze tutandike na neria customer connect week. Ni kimanyisa ki customer connect week ne Sunday eitwacire mu buri mwaka omwaka gwona karonda Sunday tukacwa mungu tikane na ba members baitu abari kubika na NSSF nashabu tukweta customers netana aha ganda mazoba abo kubaganda mazoba nabuntu bantukuntuhereza nkabutosha ntuhereza members kwa customer connect week eje Sunday ntugiherezayo nangwa turra munonga eba members bakutugamba kukirito kuturu kugamba kandi kitwerezo mugisha omukutukozire haine ebumur kwenda ngo tuongeremo haine buziremo hateje Sunday nicyo kigenderwa cyayo kandi ogwo mwaka gubero gwo mutana abo kubogwo mwaka customer connect week tugikozire twekereza na twagitaho na members annual members meetings narukiko rwabona orobeire Kampala konkana regions zone na offices zone tukagiraho imikoro twayoreka abantu ebya bintu byenda mu misho Kampala twabikorera ha region twabikorera ha branches
kandi tubaire tujaguza kushitsa emyaka 40 NSSF ebaireho NSSF bakatandika 1985 government egetakabaireho batandika NSSF nibagiha Department of Ministry ya Labour and Social Development bagitongoza cyabe kitongore cya MR kurgobu kiti emyaka 25 amakuru gacyo tushize emyaka 40 kandi ikibaire kirungi ekitwate cyakashatu gicemeye kongeraho ikibaire kirungi aha sente z'abakozi ezo bakubabikira omwaka ogwo guhiro gw'ebyesente ogwahwiro kwezi kwa mukaga 2025 omwaka ogwo sente zawe zwabairine batwereze interest yo butreka 13 aharigana mwene kora abene miliyoni zawe 10 otungire amakuru gacyo tungire miliyoni 1.3 kora abo bairine miliyoni 100 otungire miliyoni 13 kora abo binaka kwikuruka bakahumbi kabikire otungire miliyoni zawe 100. You have people with 1 billion in NSSF. Yes, Baruma. Yes. In billions, in 1 billion as saving. Yes. Abo kurigera aha mushara gwara kubana atunga haro abantu akutunga imishara mingi kandi haro nabandi batakutunga konka esente z'abanyarwanda tuzibikire tuzine nangwa haro nabandi abashyize sente bashyize n'emyaka yo kuzihayo konka abo kujya mu bakorera amagoba mingi kandi gatari umushoro hati sente zo bazareka bagumana batunga amagoba ntabwo ntwenda kuhabura abo abashubuzi abo abarisa bente abo abari abhingi kushanga season yawe wagikora kora wakora miliyoni zawe 10 kwata hwata n'ubustahazwe minzi kuzarira amagoba utayine cyokozire kandi zitariho umushoro NSSF abo kwa twina abantu benje abashyize emyaka kandi kikutangaza bo bine sente nyingi noreba atarikwenda kupapa kuzihayo ahabo kuba nibamanya ngo zibazarira amagoba mengi aro cy'abashungu barakweta compounding interest amagoba gakazara amagoba gakagumana gazara amagoba mbona ko kweza kwetegereza sansa yecyo ujuta umwanya wo kuri senti gana zikayitwa njara zikayitwa mushani reka ngusiho 50 nsigaze 50 igumi y'obunyatsi 50 nsiti harezwe menezara icyo nicyo tukufana cyo nikisha kitahira muri yeke kitweta okwebikiro kwanye kundire abo kuba omwaka gw'2021 Parliament ya Uganda ekahindura mu iteka rya NSSF yekireza burumnya Uganda wena kwebikire sente ezar kubasa kutandikira hanku 5 konka minister ijo kubantu badikaringa interest orwo kubanza yagira ngunanda kutwereza instrument nka NSSF omunya Uganda rukwenda kubika 10 na wari bike NSSF start with when tubaka twere instrument minister ize munaza kubitwereza konke kitwireho Uganda nkanze 5000 obo saving aburizoba obo saving aburshaha obo saving ko rukwenda kubona eze 5000 zawe kurga 5000 kuza sente zone zo rukwere zo kubasa no saving kandi ezo ezanye kundire zone zibana sikora amagoba burizoba burukwezi yo kuba nore no zireba burukwezi no zikora amagoba zone itanara ziriya kandi n'ikindi no comu uyo tunyenda kusavinga omwaka nyenda kusavingira ekintu eki nyenda kusavingira amezo mukaga omwaka emyaka 5 kuri gire cyo rukwenda gukora omukuru w'amatungi nanisha ngo umenye kuteganisa mukumva mbuze abo burungi bw'umuntu ariyo natureba kwena ngo ayitegereze number 1 nashara mu kusavinga nyikundire I have personal interest abaki konganiza kufevaringa nabandi bari batureba hatiya eze sente zinkusavinga nyikundire najya ngo urukwezi nyoni ndafata imitwaro 30 inga 50 ninziya ryari ninziya yonta ukanura zezindi ziro kwakuzo manyemi akenga yi kanshi ezo manore ni itana ejo no mandatory saving eyateriwe hu government omuyiteka kana ikigenderwa kikakiri cyo kurindiwe umukozi omyaka eyobukuru eyo tarukora ahabo kuba government ekagira ngo bakwiheho bucweka butano aharigana bwo mushara katujye ngo nokore mitwari 10 ubucweka butano ni 15 two
yes bafosinga nashubagema omukozesa wawe ngo akusevingire omutwaro meaning nashinkimanyisa ngu esente ya shiringi yawemwe yatunga shiringi 2 what's on percentage that is 200%. Bakana bageze ku protectinga omukozi nyone yo abarukora hati twa ntakibasa kwijaha kugambira NSSF obunako obu nanyengera ko nahumura nako ako kundebe utabona now age smart life nashobora untare saving yo netana abo kuba ninye kundire no basa kujyote nyenda kombe kenju konka tinyine sente hati naza kutanka ku savinga emitwaro yanjye 2 buri week ninyende mye sente zo myaka 5 konka wa saving omwaka gumwe hagire byafutera nonda kuzihayo nukirizwe ku sente zawe hataruka kwa kuruzo kandi ikindi nuzihirayo nasumu yawe buri kimwe cy'ijuru zasumu abo kwa no kuzibika no kuzihereza no basa kuzihereza yasumu. So it is electronic. It's no, actually what NSF yonegezaho gukora ikitukugezaho gukora ombero bihwire amezi nkabira 3 turekere ihanga ryona tuwe twine conference eyitweta paperless office itwe 99% twachikwata chipapuro mu office na mwine receipts mwineki nesente z'abakozi ntuza no za system oya applyinga otunge namba ogenda nayo mbanka oshashura 10 hit kwata sente esente za account z'abakozi ito tazkwasiriho. So you are not trying to say that we are 100% electronic. We are digitalizing our systems, our transactions. Kandi twenda ngo kibe so convenient kibero umuntu cyorobera umuntu wena hari abari kubike sentes nari cyorobera umuntu wena hari abari kwihayo sentes namba nito mu covid ombitongore byateganisibwe totarateganisibwe twaguma tukora ahabo kuba emyaka nkebere nyuma tukantuma ngo bunako nubwija kushika abantu babere kwijo ma office ahabo miromo ahabo bintu byone kubateganisa twacamo kugira ngo tutandike iba kweta digital agenda nambo ine sente zawe wastayo na za smart life nonda kuzihayo kirukwetenza nangwa no buzakweza mandatory wasiti myaka nasho wastia ebyetengo byone bikugirira mu mateka esente zawe no online NSSF go up dasha ha website yitu oya applyinga sente zawe zitunga okay mburi gendo ruturu. So bariyo bakore chona ngo kwari natushobora kugira ngo batunje feedback ku bantu and that is very key. Mwenda kumanya abantu benda chini when it's like an evaluation week. Mureba abantu batwa benda chini bagamba chibara batano buhereza so to improve ati reka tukitomu ombuhango bwitu na munonge cekeke cya burengero izoba wa Uganda. Abihinje narabarisa ori omukozi w'omuntu no muhingiro mu ishamba riyo mwani omurtoke narno risenteze nintekateka nikiba kishikire kugira obwagiraho umwanya gamba nawe kureba nokoro kwara kwenda mbweni tuturi abakozi babantu abo tukubikira sente eje sande ntujyayo kureba bitaba butukorera abo tubikira sente batugamba hwenchi nibenda kingu tuhindure mututa twongere mutebirungo ngahitshobize enshobize ito nziha tukakora je tuta ejo niyo connect customer connect week kandi cyo mutane kindi tugiraho iba kweta CSR garra yo khereza neitwe community nambo neji customer connect week twine nkambarra kitageri yambara taru ishomero ry'abana be muga abino muga habambiri eri atkore invalid primary school ryo murumba raha ntuza kurukwatiraho turiyambe kugira bitwarhereza abo kwereza abana beberema. So you are giving back to the community. Yes, ntugaraka naitwe esente tukozere mutoire sente twazi investing twabakorera amagoba konka kandi na community zose tukoreramo nazo zishemeye kumanya nguturu twayamba hwenkitu
tukozire hwenki numuhorera Kampala 7 Hills Run numuhorera sponsorship ya Kampala volleyball tournament konka kandi na branches ehizire na Shamataje higari nago gakora hwenki ishaka twineyo sub office nashi itagerike alliance itageri yambara nambwe nabo tuza kwatanasana cyizoba technical school ndishemesa abana b'emikono kandi icyo nikija kitaha government program ya skilling ate kizobe cyangwa kitwino mu Uganda nibura ryemero twarihezaho tukarihezaho twayombeka abana abari kubasa kushorera babasa kugira bakora n'emikono yabo mbene twatunga ishomero nkeri ya kizoba technical school kushomesa abana b'emikono abebiharani abo kubazira abo kuri ibintu nk'ibyo nitwe nikitwataho kugira ngo abana abo tubakwatireho nambwenu amashomeraga customer connect week nugo tucire mwitwa nkitageri yambara nakabare ine cyayo na photoport show na arwa na rira na ahitu initaje hona mbwene je nicyo genderwa cyitu cya customer connect week kwikana no bikana itwe kandi itwe kureba oburemezo buryo mu cyuceka cyitu nasho mbyange bitokoreramo twataho umuganda ki ecyo nintegateka mu cyo tugendereire kandi nyenda kusima abantu na munonga abari kugezaho kutaho umuganda na shitafari ahakombeka Uganda te kwija kombe ko mu ntakarga America ngo yagitumbekera nari yaraga buhindi nyowe ne yuwe ntuza kombeka Uganda yabare munonga nyenda kusima umwami mwesugwa kandi webare munonga okwija kubahanuye ebyo no shobora nibukuru abanyarwanda bari batureba musheme kugambira abandi ningani mu mukabyegaje abo kuba nibyetagisa munonga nabo ico egin program twanure shayisha dukse shayina buro kwanzo kusoro wa katano turano yo mu studio twaza kugira akahumuro kace twatwine bigenderwa bishatu twahezaho kimwe tuzagaruka n'icaka bine cyaka shatu utarwaho katugaricana Of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and going so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe ffennyini ab'emuteni ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubya akalulu Bwemba sasula fees nyiga *165*80# nende okangoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu
Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omowazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. twagaruka program tuhanure aha TV West Vincent Mujuruzi mu studio inyama mwami mwese gwa David Ramatunji kandi okurwa mu kitongore cya National Social Security Fund NSSF gufu turahanuya kuvuganira aha bintu bitare mwe na bumwe uko kitongore kiri gukora nangwa n'entekateka ekini rogo kubika naco hariho icyo bakweta interest rate mbwenu kahati umuntu nabasa kwenda kumanya ngahato goma kugumuriyo no declaring ibintu binyu no milestones mubahire interest rate erikwinganita yabara mutebeganza program mbwenu nkukuna nabagambire itomura umugwito no kwakira sente z'abakozi z'investinga tukizazamu abo kuba esente ko kuzikwata wibika otazikoze ise kuzayizindi aricyo kwita inflation hato no shanga mutwaro gumeri izoba vari yakendera nyinshi kare abo kugira ngo interest aho inflation rate mwito tukaraganisa ba members bitu twagira ngo ntusha kwantweza 2 percentage points ahayiguru ya 10 year inflation rate konka cyo mutano ubwo mwaka terize interest rate na shamagoba gwo bucweka 13 aharigana minister kwa binagamba minister w'isente honorable Mathieu Kasejja kwa binagamba yagira ngo inflation yogo mwaka eri abucweka igana no bucweka bundu ki mbona amakuru gacyo kurgari 13 kuzaharina amakuru gacyo tuyahiguriye inflation nebucweka mwenda amakuru gacyo esente z'abakozi zeyongero umutindo icyo n'ikintu cyukuru umunonga ahabo ko ibintu byenderwa kuru ya NSSF no kureba ngo sente zo zagumaho ziri intact ekiba kweta safety yazo in physical and in value umutebaganzo program ko kwijankeri zoba wasite imyaka yawe wasite buri kimwe kibara kwetenga sente zo zuru no basakuzuka icyo kimwe yes sente zo basakuzuka konga bazuka zine value na zino mutindo zeyongereho narabaza sente washanga zirirwe umuvariyo mbwene interest rate yitwero gumaka ni mutano nambara abantu bashemerewe ahabo ko bateye interest yo 13 aharigana amakuru gacyo twarenza utuka mwenda hari inflation yihanga icyo n'ikintu cy'umuntu nonga so safety in physical sente z'umukiri kandi n'ikindi safety in value creation aho nufite rero muranga na munonga ahabwo mu gishogo gutwine ubwo kwebikiro yekundire kora abo ryo mushubuzi okozera amagoba gawe ga miliyoni igana wakwata hemtwa miliyoni za watano kazita zikagumani kuzara sente hata kandi ubo tarho mushoro
umutekano wa program nabo kutureba tariho umushoro sente zawe ko wazitunga nuko wazitunga sente zo protected aha bwiteka rya ribatireho government nera bo mu itage rya parliament nasho mukono gwa parliament konka kikuru munonga ekigenderwa cya Uganda kwebikira nikiyambiwe ko Uganda kwebikira nyinshakare kugira esente ezakureberera mu magara gawe umyaka utakibasa gukora konka n'ikindi cya kabiri kombe kihangariye yitu amahanga agumurukura agwa kweta Asian Tigers Singapore Malaysia Thailand China gambe gona za India zona zikakurakurana nashika tunguka kurga harefu kuzahandijo esente z'abakozi bari kubika zibakweta pension funds zaheza kwika obucweka 25 aharigana ahari GDP yanga NSSF turi around obucweka 11 mbone NSSF bari yayo kutwa kujipushinga ntwebikira sente tukazombucweka 25 Uganda ekarga hareve yeruho ebanka mahanga agoturkwetenga agoturkwegomba rukumo rwenda kinana mukaga. So now we need double of what we have. Yes, rukumo rwenda kinana mukaga. Yes. Umutekano wa program na kutureba abaruku basaguguringa numbasaguguringa rukumo rwenda kinana mukaga tukaturi ya hareve yemwe nensi bakweta Vietnam review. That is very annoying. Sana burikimwe bakaba rigira umurtaro bakaba ari abantu bari dependinga ari agriculture burikimwe na climate na weather ntshana nabo konka hatu waza kureba Vietnam hiya hikane hituri miles away why saving per capita yabo bakagipushinga pension fund zabo kuzaza muri 25 plus ya taking off. So okusavinga nasho kwebikira sente ni mango abanyuganda ngo ni saving okuba no savinga mu gurubutaka mu guraki konka kiturugamba no kwesavingira sente cash rukuyamba umutekano sa program nawe kutureba turikire kugiraho member weitu akana nda miliyoni 80 kanda ine bizimbe ari umuntu w'umushobozi umunonga kanda miliyoni 80 cash naza India kurabuza cash omsa esande takwika akata kubasaguza kizimbe akata kuyaba ebizimbe byatera akatari banywano banda ngo bagura ha sentenche omuntu no mugeiga konkata ine liquid Tingu mano chetegereza akishara umurujungu nubabeta rich poor. You are rich in assets, you are poor in liquid cash. Ine sente wajya ngo wazaguze kizimbe rizoba tingu umuntu watware nto mukatari ninyano chetegeza liquidity mbone ko kuba no yebicara namba no mushejogu kuyarigiriyo ekizimbe cyo kimwe yakiguza sente ya stomu NSSF hati nizumukorera magoba. Yes, nizumukorera magoba buri mwaka kandi tuyonshaba ministry ngwe tuyambe tuhereze instrument nari cyo kose cyandiko tubase kwikirizubwa umuntu twarabaye niyo sente ze yahikize ebyetengo byo kuzihayo ngata kwenda kuzihayo agamagoba jagayini aguma ihe yoburu kweze sente za rukwenda ati honko musharagu kurabaye ne minokozire miliyoni zawe 13 ugira tuburu kwezi ninyenda ho miliyoni 10 buru kwezi bo musharagu wawe. You're proposing that as NSSF? Yes, tuchishaba ngo ministry ekituhereze nka instrument etwikirize tukoze twate sente tuzazi amagoba ocho mojiroti amagoba gangi ga miliyoni 100 nyoni nyenda buri kwezi mumpereze miliyoni 8 bo mushara gwawe capital yawe na principal yawe gumeho ekinde kiturukushaba turebere harimo buzubo mu Uganda omuntu kwakufana munonga abashira abantu bebintu hata abana barwanda ibintu kubiguza ngo babihe musente. Now there is what we are calling legacy management. Umanya wo kusigaye amataka gari yaho katsige bizimbe biri yaho bakaza ku Rwanda cyabasikiwe biguze ukwate sente usigire itwe tugume tuzaza sente zo abana bawe twikerezane bagumba twara amagoba gazo bagabagani batarwini abo kuba cyabana baruguze bebintu nibabiguza kuya musente mbere kwa kubana bamanya ngo
twine principle yaitu buri omwana n'umugabo gugwa miliyoni 5 buri kwezi hatogo umwana atakwita kurwana mugenzo eje nutugeta legacy. You're right. Ibi n'ibintu by'intushaba ngo ministry etuhereze omwami w'amatundi. You see, you now have good oina makuru marungi mwana uri nkabarangi bari abakarabaye because ibintu they are actually too good to believe. Yes. Konka nanyenzere ugira icyo washobora. I know you act by the law. Yes. By law n'umugerera biragire. Yes. That is the constitution. Very true. Konka people find challenges. Njya mutebe gwa mchubugino ko mu bintu feedback. Umuntu konko mu rumogwe. Kuza kwiha yesente zero akakugira ngo uine myaka enga atokatandika kurinda emyaka na during covid people waited for baka hato mu emirimo yinje kaho hato umuntu usangana ati nyine miliyoni zanje 15 zibasa kunyamba enju rent bajimbingiremo family eriyo nemureba tachikora nateka ngo bundo bwo busente bukamuyamba to recover actually to survive konga NSSF negera ngo sente zo kuza accessing. I think that is one of the biggest challenges abantu bingi bindi emirimo neho ato umuntu ajatkanye nese zanye tizinyamba hati kongo shanga ngo age beats you down hati umuntu yakansa program ekigenderwa cha NSSF kikakiri cyo kureba esente zo muzakuyamba ombukayikuru wawe nashomugurusu wawe botakibasa gukora icyo basitereireho konka mwaka gwenku parliament ya Uganda yahinduramu yataha endijo mihanda yagira ngo umuntu twarase imyaka 45 abikire na NSSF emyaka 10 umuntu ogwa ikizubwe kwihaye bicweka 20 aharigana kandi umuntu ogu kwarabayinoe obumuga hambirugwe ayiheyo ebicweka 50 aharigana nubagezaho korubye tugezaho koriyo kureba ngo twaba umuntu atakashyira ha retirement ito urugendo rutugenzera tutanaruwa konka kikuru munonga kwenda kwihahoro rwanju ebigwa bitaraze twazo mu Ruganda ebiri kubaho tabyeteka tekere nicyo twashabire ngo habe hwiteka nangwa members wa parliament no bakitero bashabaje ngo reka twikiriza abajya Uganda bibikire ziya twazireba neze myaka kunkashinyo kunkubasa kwebikira akasente kanje akarakubasa kunyamba umurye bibi yakubasa kubaho ntabyiteka tekere nagambira umusheje go wabe nanda miliyoni 20 aine bizimbe no mugeiga konkaremirwe kurezinga miliyoni 20 zaho naho mbona ko umuntu twakwebikira ubwiteka rubuye yo kugira ngo yebikire hatebyo no jato biyaho ukibubikire miliyoni zawe 10 akarumokaho aho uzihayo nashoye yo mukago yutamari kambe ningendera ara mukaga mbe nindondo gundi nashi mbe sevinge miliyoni zanje 5 konko imirimo ya Uganda egi nimbasa butagarukayo mbona wakuyo miliyoni 2 mukayihoba umuntu kabare nkabuguza Kampala nkabaho icyo kikuyamba nicyo tukuriyetingiro go muhando gundi turya hari icyo cyo kutukoma abo kuba cyo kutukoma obu kitukoma kituyamba kikafosinga employee tera aho kandi ikindi okina amani go kubasa kushugurukana ngiye cyo wakora konka hari myaka je nabona bwo kuburyo business hari myaka yo kwija kubota kimwe amani go kwigura eduka hariho ubunako bwo kubasa kurwara ukashanga utakibasa kumva mugu bintu. So that is the purpose of the money. Hati nyenze mnakaza clarifying yo tuza compliance ubwo muntu orukusevinga nimwe ejejo force saving nga akwenda again save yes nekerezo nangwa no bwo buryo mukozi w'ikitongore arwe tweta over and above na stop up no asa kwandikira ikitongore ugira uti nyowe amaye kunyiha ubucweka butanu n'umujyo bucweka 10 mwena makuru gacyo maye kusevinga ubucweka 15 hari gano saving ubucweka 20 hari gano nangwa bwo kugira munyiho 30 kasita cyari consent
So what konka you're trying employer to ne say jabu mana is shashura that, employer wone mana shashura mandatory temi takushashura kurenzi ya Vin Mato was a cyargahari more flexible. yes These people are not yes ens wago mu rigid ens ne kutsigaho yes compliance of course cyo kigambo complying ndashwi okwikirizana n'amateka garo na compliance aba NSF nikimanyisa ebitongore ebirukosa abakozi kubashashura NSF bwo kushemera ire kurigira hamshara gwabo kurigira ahaburu kwezi kandi kurigira abakozi bona utashashurireho bake abandi ukabareka umushamu mutwara natunga kozwa miliyoni utamushashurire NSSF antwaruka so icyo cyero muranga direct ngo muranga umukozi kwakwa nakora naba nayongera value omukitongore cyawe abo kuba abakozi ba TV West burizo warumkwija mukataho program ze TV West omutindo gwayo ngo yongera hayiguru konki woriyo nokura Nezo raises turum scientifically nzigire kizatwara amagara gawe mbene umukozi sawena koko buri umuntu ino bwarahanga umuntu yo nakutera ho umutindo shimene kumutaho umutindo kugira ngo nyensha kare kwara ahumure nawe ajya to nkakore kitongore iki mbwe debanye nenji yanjye debanye na ishamba ryanjye ryo mwani nimbaza kugira ko neyihaho nakasente kanje ga NSF nka saving nkandetero tugoba aha ekitongore kikakura nanye nakura konka ekitongore kikura kizahiguru umukozi nokora no garaka nkahi aha sije niyo science ya life mbene ko kuburyo ko oriyo mukozi otakushashara sente z'abakozi noba barya zamanya noba biba kandi nicyenda amateka mukuru w'amatungi ekindi nimpendera ekindi iyo mukozi we kubako batakushashora sente zawe oyo no muhanda kujo mu office ukatugandara kuza website yetu hariho ibakweta itweta whistleblower enzamba ibabire batira whistleblower platform nozaho ojuza form otugambira buri kimwe kiri kukwataho ito twijampora tukora investigations sente zawe tuzurecovering mbweno tazoko n'ikindi nimbashaba na mnoga bari kutureba abakozi mugezeho kumanya ibiro kufa account yawe ya NSSF n'ikindi cyenako umuntu kutegereza obwo yaheza kura kubona bo yaza kureba ka account ye umashanga batarasteireyo n'ikitongore kikakinga hatogo no muyamboto mbwe nikitwata twena kabanya Uganda bari kusevinga kureba ngo buri kwezi sete zawe zija kashi kuzara ziteje habaho iki itagera kushyikirendiya aha toine sume ufite yarashi etakushashurwa ukatera ukabuza ndananka ningone kitongore nanka kantatunga message okuba tutwende ko kutunga sente zawe account message shimye kubanisha from NSSF sente zawe zo kwezo kuzaza account utarabe stagireho hatu yeshanze nko muri sawenti wente zataha zaziri kumi wari hataha mwenda to kubuza umukozi ente ya mwenda ente 10 yazayi hati njigendero iwe bo mukunu we sente zawe ego ntuzukuma ntuzukora konkane iwe tahori yawe now compliance egi irimo ibintu bingi nikimanisa ngo umuntu ashime kutwarizwa kuko kiraje ucibwa yes ngo kuwagamba byabitakozwe bityo na washime kuje kiyako now I think maybe that when chenda man minji mnonga abo kuba what if the company or these organizations twenzanga abo kubazuruho nyingi okwanga nicyamazumazuro konka isi ekirongi kihanga na munonga egeri ihanga rito ya Uganda harimo amatika kandi gakora nyenda kwamiza ngwene aba barkwita abamani abagiro mu cyuma abo sente za NSSF z'abakozi tayine uturkwitire risho ngo no muhango ngo no aha iteka ndagamba ki ito tukutomu iteka
rihaye iteka rikwiye kwatiri abo nkinonyaga ekindi hakigumire gukora business mu Uganda otene NSSF clearance certificate to kwasa kutunga tenda rondo umuntu we n'umushubuzo ukora tenda obana hotel obana ikintu ki kastoza gukora oza kushaba tenda nubakubuza clearance certificate ringa ya NSSF kwereka ngo yuko nonda kora business kongo uganda kugikora abari kugikora n'abantu aburukozesa kandi boko utabafiriho mbwen ekikuru kindi kushaba no kureba ngo members abari kubika abakozi baba vigilant baba arati esente yawe wagikuma kora no basa kume bindi ona esente yawe yo kwikuru yo burusi yo tashemya kugitaha mana abiri imikono yombi abari kutinduka hwiro baro bakajya mutuba kwereza jambo mbona wano rebe sente zawe za NSF tashemye kwiha umukono shemye guma mukono gwawe guteireho nerisho ryawe ruteireho amla chobora ikintu kikuru mnonga kandi yesiga ngo niyo ryo ko indi cyuwihamu abo kwa nchikwataho nchikuyamba nobasa kushanga maybe mbaja ngo it's never too late in life nobasa kutandikiraho ebyagenzere kubi you can begin today akwa NSSF ruhade kwataho kubika hati umutegeka sa program ni kanga mbeki hako mchara ariyo mchukubu kampara kuyanstandika smart life voluntary saving umkwiko mkazo gatangazi umwizoba nabasa kusavinga umutwaro kwa gusavinga it's amazing 15 izarikizako ushangara umutwaro rukumi no basa kureba nk'esente nke konka wasevinga rukumi mwaka gwasa kwa no bini twashata na mukaga banga y'abantu ari kusya December ashatuna ukashanga osevingire sente zawe nango no gukora no kora umukoperate wacu tafyo nibakiye munonga mbweno oreke kunyoma umurimo nashokegaya akasete kanje aka saving tukirebere twashanga kitari how much sente zigeze tutasiya change behavior no sente njor kwereka ina abasa kubika sente nyingi kukiza urutunga sente nyingi yaba nonga umwana w'amatunzi nabwo ico hati cyo kugambo wasigira abantu turi tuhendera aho kazaza kubashahina abantu bindi bantu baturebera mbicweka bingi byenseji kiro bugambo bwo abasigira uko kubasiba yaba umutegazo wa program cyo kubanza nyenda kubanza kusima Vision Group specifically TV Western Radio West ahabo kwatanisa neitwe omukushomesa ebikwaterine nesente z'abakozi ekindi no kwabura abanya-Uganda wanokora hati umurimo nashi business hariho bunakobo obworo butakubasa gukora konkanoriya ahebi wabikire batatenkuri ito batuzeire omwihangeri cicwekeke cya burengero izoba tukashange babe nibete bitara guranari abantu abakaba inisansa y'amani bakaba bika ebyo kuriya omubunaku bwo byo kuriya beroho bingi omweru ombunaku bumushano bwe cyande wikuya bitariho behebyo enjara yatera behebyo kuriyo mbitara mbene bitara byabashomire nebi akasente kawo kabika hati ubwo kiri gukora okibota kiri gukora kawo kakayihayo kakakurabya ombunaku obugumire omuntu ko kuzo myaka 45 plus uzo myaka yendwara umbiri gutandika kurha pressure yimuka umushikare yimuka umwe nahabwe mirimo yitukora ushanga utakora bisasa izi kikuretera kurukora kurwara mbwenu ni kikuru kwebikira tukareka kushemera ruhati tukahwayo kandi ukahendera amagara gawe uryo mbusasi abana buto ito tureberera abazire bitu unkani nyenda kubahamiza ngo abana butuze no basabteje kuturebera that's a reality the social fabric eriyo nehinduka umwana eje kubuza daddy uko takora sente nyonzi ye emirimo y'umutikiro no kubaho
abantu abamwe hatabaye abana abahereza kushoma abo kurebera. That's common. The order of And it's a reality. So nimbateye romaranga ngo akasenta ko ine hati business yo rukora hati geraho akacweka kuwabika geraho ecyo wabikira nyinshi kare ecyo kije kwihombo nako obwakubasa kuba kugumire ahandi iyo baramutebeka programu abarukutereba murarege arhanga abahereza umugisha yabare mnonga twaba twino mukuru mwesi gwa David Ramatunji okurwa mu kitongore cha NSSF kandi yacobora ibintu bingi mnonga ngo kuyagamba of course no basa kubashikira ubabuze bingi munonga binitaje hano yo murumbarra no mahe bakorraha kandi no basa kugezaho nabwo kuronda umuntu wena urukubikana NSF akushobora nyenda kwebazima baba ryoko makaganyu buramuhona aho muri urukureba program eji nimba sima bwecho kandi bwahurageza kubiteko mu nkora abo kwandi chikuru munonga n'abandi Vincent mujurus mberezo kurara kurungi zakureba nizo berindi mukama turinde twene